Koe nei te rā e whakanui ai tātou I te huritau o Tāmaki Makaurau. Ki te nuinga he rā whakatā noiho, engari te rā no etahi, te kaha whakanui ake I te kaupapa o tēnei rā. Tāmaki herena tanata, tāmaki herena waka, ki te whakanui I tēnei rā tōna huritau. Ko te whakatere waka tētahi o nā mahi whakahirahira o te rā nei, I tīmata mai nei mahi I te tau 1840. Koinei pea tētahi o nā whakataetai tawhito rawa o Aotearoa. Engari I tēnei tau I whai wā ko etahi waka hou. It's the first time Waka Ama's been, invited out here to, to participate in the celebrations of the day, really. So, yeah, quite a big occasion for us. Ko te ahurei kai moana tētahi hui nui e rauika mai ai te tanata I enei rani whakatā. Arā he kai moana te take, he waipiro, me te whakarono atu ki ngā puoro o Aotearoa. Engari kāreka whakanuitia tēnei huritau e nā tānata o Tāmaki no iho. I piki mai enei mai I o Pōtiki, me te mea hoki, ko tō rātau toa te mea rongonui o nā mea katoa. I think it's because of Mum's little secret recipe for her white beet fritters. I only come up for a holiday, just for the weekend, and she said to call 3 of us into work. So it's just been flat tack, non-stop. Well, I'm from Christchurch, but I'm up here, I live here, so it's just really getting together with the spirit of the diversity of what Auckland has to offer, really, of cultures, peoples. I tua atu I enei I kitea ko nā waka rererani o te ope kātua o Aotearoa. Me te maha o nā tānata e remu rere ana I te kaupapa. Ka pāreta whai te karere.